Biblia y oraciones en Campo Alto. A Juan Bautista más alon cantería al Jesucristo. A Juan Ganeti, a Tzibia y San Juan, capítulo 1, Chichay Lishbay, versículo 19, más Santabay 28, Kashi Ashkati. A Junel, hay Junzanet Israel, a Kono Jerusalén, más Chech, Haiwan Yao, mal Oxti, by Dios, Yeto, Haiwan, Evina, Tilevi, by Jamshunik. Mas et hanlene paicha mashkati makachel shie asha yalon chamshunitu wach kalmashuti yalon paye bashkati ayinti manin Cristo shipaye asha hanlene paihune shatu makach pashwal shin ma ayach Eliasach shie kama maninah shipaye ma ayach chech pahat Dios echnebil haihu shie pay Kamah si chamshunik tu payem mas anlen ele pay shunik tu kunersha makach waltrel shin al ayon makach pas waltrel yuktol yo wale ojal hapni paye chechne honter al ayon setaihi shie ay yuktushan masyal chamshunik tu paye ashkati ainton albil kanwabisha yuhun chamchech bay Dios chiyeh Isaías paysha yeh masyalon kan ashkati ay hunwinach si auhi by tinanchor kashi yalon ashkati ashkachi yun wash ne laipei yet si hay huno yahau kai tu chiyute wash ne beibal yuhtol o haicham hahawil shikano ae pulna hay baicham shuniktu ae fariseo chechnehem mas kanlen kapas ele ashkati setyushan cheil txpieb anima tamanash nach Cristo ach Tamanas nach Eliasach, Tamanas nach Chech behach Dios hun echpenivel haihu, shie pai, San Masial chamshunik tu payeb ashkati kunesha. Ayinti, chiwil tehpieb anima yula, palta ay hun kosol, mane yohtajoh. Ajuntu sunal haywintah, kawal miman yelap no wintah, yuhtu manin mohoh wakon serbil, tamwalin shuyon el anil shana vinyahan. Si shunik tu payeb abay asepal eka miman Jordan pay hun rot chiyih betabara atu chiyil texam shunik tu payeb anima atom pay tu maspet hanle ele hun santibay o habe hun sam shatan tzipiyay hikanti ashka yo piso hunok local neliet paisha Kaitu yo piso Jesús Dios. Ajunti Atzipiaji Gambay San Juan, capítulo 1, Chichay Lishpay 29, más Santabay 34. Kashi Ashkati. Ayetun Shakwal. Mashilon Chamshunik Hay Jesús Bay, San Mashial Ashkati. La Ajun Lana Haiti. Ashka yo piso Hunok Kalnel Chi Aglayin Shahambal. Kaitu yo piso y Dios. Yutol a chiul ion el koyoptajil komasan il payuliban finalti. Aton hun maswal yet maswalon kan ashkati. Ay hun sunan hay wintaj palta ekpan yo piso wintaj. Yutol ayet kamto chinalhi ay shakalta eko. Yutol ayet kamto chinalhi ay shakalta eko. Kinchi maswaloni. Mah wohtajne eloh machel juntu. Falta masin hay uluvion el spieb anima yula yet watch ohnacha el yuhet Israel makshel juntu shicham shunik mas yalon kapasham shunik tu ashkati mas wil yayol Espíritu Santo yiban ashka hunok no uch asha yo kanintu manto ta wohta ho makshel juntu falta hun chechne hinwion el spieb anima yula amas alon ashkati Ayachton o heliayol espíritu yiban un makchel kasho o kanin aton juntu o aunkan o Espíritu Santo yin anima ashkatol o ilaitan el spiev shi ayinti maswil juntu yuhtu shanchiwa inti o chiwa o kimbayin set piltol a Jesús ti kahol ton Dios shi Juan tu
Biblia y oraciones en Campobal. Juan nos ha invitado a seguir fiel a Jesús, predicar el Evangelio como Dios le encomendó. Juan nos ha invitado a seguir fiel a Jesús. Biblia y oraciones en Campobal.